Hei to wa yatra ka thuk-thuk ka santrik ni benai hei wa district da Pyntikna wa kat kam ka teken em hi yatra wa ka wi ka kri pulit namo ka police escort wa ka ni ka thuk-thuk wa em number ML05AD0566 da bantip le wa yaki arngut wa chong thuk-thuk da kit yaki cha Holy Cross Hospital Umbir hei wa ya ya ka thuk-thuk to uda khlat chwa kat wa ka wa chong hadin wan da munso ko mulumala kamta da register ya ke sa po ko Umyan police station ha po ki kandon aspa pra hawi nei te ka lispa pra so iwi ka cispan ru iwi hapok ke BNS kiwi to wa ya keri de pun menso penyap ya kiwi wa ya kani ke keri pulit le de tip ke wan ka ko M number ML025612 wa de kam ya ka yo le wa M kam kat kam ka ain cuk betip ba ampu M kam ya 101 tangwa wa ya kani ke keri de pak notice yo hapok ke non 35 ke BNSS yo wan mi wa kemaru investigating officer Idaw MKM to dewa board yang hukum open meet yang Supreme Court hai to bak mukut nama Arnes Kumar versus State of Bihar and others hak artrik ujula arajar khaso nei daw pencitom to dewa pak state apot nyang snem. Tepetip lewa de MK FIR wa de da upu wa klan.